Sakno shlaiwi mano. Slaijaknani bo nangai tongo. But slaijagla. Amono no hinu. Shaijungsak nijeni yakungo. Bodok bai khawai namani. 5 year ni ulo. Sakni life no celebrate khainani jagao. Sakni failure no explanation roi tongnai. Je amohai problem tongmani. Amohai kebeng mung tongmani. Kapal hamyani bagai mangsa khaiman liya. Etc. Amotoi rokno baikuno samang sinang jagya. Nobody gives a damn. Success nani bagai. Joto ni sei nangkukmani engka action si. Ideas tongo. Intention tongo. Excitement tongo. But nang abono, apurono, loge no, action what translate kaya hinke. Aborok joto ni belu, zero singnai. Nang jodi nini target wo act kaya hinke. Nini joto confidence, nini joto excitement. Aste ke kamai thangpai bainai, bagui thangpai bainai. They end wo kita motong ruknai, only regret. Aboni bagai, take action, right here, right now. Don't wait for the perfect time. Kabangma borok rokno, attract wo, bathagai pai wo. Je aniaro experience karai, aniaro talent karai, support karai. Yes, you are right. Kuno dino tubu paigala. Experience ro asogui tongma bai kuno dino paiya. Shak ni talent no bo approach shaimano. Je pronang shak no samang bai experiment khaina. Take a support. Shakang nang shak no si support khainai di. Ulo si bini support no nai di. Nang sak nije si sak no support khaya kesi. Bino si complain khai tongo. Stop complaining and do something about it. No more excuses. Only execution. First ni sai tokma. Kaplang engya fano ngai mano. Success engna ni bagai. Jora kedak pano nangai mano. Borok rokno no kokthai hamya bai bakha pano sebai rei mano. But nang aborok no ignore khaiwei. Bakha logoi. Salbrum no action na kainke. Tini ake khana pano. Salse salchale. Tini lakma shlai jagai thangnai. Your life will change for the better. I promise that. Abagai tini no decide kaidi and make that decision final. See enough is enough and make it happen. Tei tolao comment kaisa di. 5 year ni porewo nangni ni life no bahai ke naina ni musu. Hambai dolok no obidi no paithak jora nai tuma bagai.